Himapa YouTube channel lo thira ngai thatu zong te chi bai vek bu tun tuma hian Hollywood chungchang ron soile kan du a mani khan Bollywood chungchang kan ron ti chua ka kan ngai ven tlanga chuwang chuan Hollywood chungchang hian ti chua le kan du a Hollywood chunga buaina le har sat na sang te an film lo ti chua za te le a history akha phak ang tok in kan han chui kual vela chungchu han ti kan han tum ani a atul dan ang zelin adang te pok kan la ron ti zelanga ngai thak du zong tele in ria tu zong te pok kha comment section lama khan ron soi zel ula kan ron ti zel don ni phak ang tok in kan ron ti zelang ti kha kan soi du ani ngai thang o Hollywood hi khovel puma film siam na hun lar perle lian perani a atira chuan thlai sin na hun mai ani a ma se kumza chuang liam ta atang khan film khovel alal lukhum alo ni ta ni kum sangkha zaria somre pasari khan Harvey Wilcoxon he mun hi aleya anupui deida Wilcox in Hollywood ti in aming avuani H.J. Wheatley hi Hollywood pa father of Hollywood tia kau aniya ani hian Hollywood hi khopui nuam tak le changkang taka asiama telephone le electric te alaluta Hollywood ta film studio masaber chu Nestor Studios ti ania kum sangka zakwa som pakhat khan David Horsley an Sunset Boulevard le Gower Street in Beina adina atira chuan New York le New Jersey lama film an siam thina ma se chulai mun chu vur atak thina wang le Thomas Edison an film siam na man ruate akhua khir na satawangin filmmaker te chuan California lam an pantani kum sangkha zakwa som ni atanga kum sangkha zakwa som nga hun chung hian Hollywood chu alar wang lai berni in The Golden Age ti ania studio lian Big Five anti mai Paramount MGM 20th Century Fox Warner Bros le RKO 10 khovel anthununa film changtular anron chuak nasa le a Mizorama po Hollywood film te hian ong nasatak anneya kum sangka zakwa somli parukhan Robin Hood chu aizola mu thei film masaber anitani Hollywood history a hian film engzat nge anchua to chi hi hriat vek a har hle a achan chu independent film tam tak film lui mu zo to lo le cinema a chua kherlo direct to video anti ang chi hi atam ma ma se mithiam te chu tan chuan Hollywood hian adin tir atangin film singni sanga atanga singa inkar vel an siam chuak to turangai ani a independent film nge documentary zong chiar tel vek phei chuan hei ai hian ale tam takin atam theyang pangai taka kumkha chunga Hollywood in film asiam chua za chu zarup atanga zariat inkar vel anitlang pui thin silent film era anti mai kum sangkha zakwa som ni pakua malam huna film ansiam zong za som ko vel chu a film te achiat to awangin mu tur a om to lova kum sang ni som ni panga khan United States le Canada a film zaruk pani zet chua ania kum sang ni som ni paruk hian The Super Mario Galaxy movie le Avengers Doomsday ang film lian tak chua le tura be sei ania khovel pum huapa en chuan IMDb database a hian film ming noi sari singli sangni chuang a ommeka chung zinga khovel box office a kum khat chunga sum lalu tam ber chu kum sangni pakua a ti chua Avatar film kha ni in billion ni in billion thumdon alaluta atota kum sangni som pakua a ti chua Avengers Endgame khan 2.80 billion vel alalut le bok ani top 5 zinga film pathum Avatar 2 le Titanic hi James Cameron ku chuak vek anni a ma se ahun lai mi la chu chuan kum sangkha zakwa somthum pakua a ti chuak Gone with the Wind kha khovel film sum lalu number ni im $4.5 billion chuang alani reng thung ani Hollywood khovela hian film thunei tu lian pariat an om thina tun thleng hian an thun huaya film khovel ala om deuh bera heng studio te hi The Big Five le The Little Tree ti in an then ranga
The Big Five Studio te hi an lian ma film siam na hun studio an nei ba ka an film siam te chuana tur theater hall lian tak an nei tel vek bok Metro Goldwyn Mayer anti mai MGM Studio hi hausa le ropui ber an ni thina Paramount Picture hi Hollywood studio lunber pol an ni thunga film hu nom le changkang tak an siam thina ni Warner Bros Unau Pathum Jack Sam Harry le Albert Werner Stedin aniya film hu nom tak an siam na sa le bok 20th Century Fox film lok tak siam thiam an ni a tuna chuan The Walt Disney Company in alei to a tin RKO Radio Picture hi apanga zinga te ber an ni a ma se King Kong le Citizen Kane ang film ro pui tak an siam chuak theya The Little Tree anti te hi studio lian tak ni ma se Big Five te ang khian theater an nei velova ma se Universal Picture hi khovel puma he studio ming hi alar hle a tuna khovela studio lian perpol ala ni rengani Columbia Picture hi studio rethei tak atanga lo chuak an ni ya tuna chuan Sony in anei tu ni na an nei to a United Artists ero film changtu lar le director te khan thu nei na sang zual an nei nan an din ania tun lai khovela chuan heng zinga studio lian deuh panga Disney Warner Bros Universal Sony le Paramount hian khovel box office za asom riat chuang an la thunun rengani tun ma a studio lian Big Five te thu nei na kha tech gian te hian an ron thak dang lam hne le a kum sang ni le som pathuma House of Cards an siam atang khan Netflix ju distributor mai ni rovim original content siam tuliana aron chuaka anni chuan film emo series emo arwala release vek dan hi anron tilara theatera kalkher ngai lovin in lama en anron thlang ta zoka Amazon hian Hollywood mun het nei nan kum sang ni som ni pani khan MGM Studios ka $8.5 billion zetin aleya tuna chuan Amazon MGM Studio ti in ming an thla ka James Bond le Rocky ang film lun tak te chu Amazon Prime Video a an thunun ta ni heng streaming service te hian film siam nan sum an nga zo ka wangin actor le director thiam ber te an thlem chuaka Hollywood studio lun te po in an elve nan an ma ni streaming platform an siam ve pha ta ni Hollywood actor le actress te an than dan le he mun lian tak chunga mingchiat na thleng thin te hi athu khle a atlang puin actor te hian na an mu ma im kong sang an zo masathina studio emo director ten an fima changtur casting director an ruata script claim an chiar tira he minu hian screen test an ti mai camera ma a an landan enna an nei le thina midang nen an in rem lo enna arwalin an audition ti le thina chutiang pal tlang thei te chu du sak le lak an nitlang pui thim ma se Hollywood chanchina hian sum le pai le sex manga in thlem na abik takin meichia te tana har sat na lian tak alo om to thina Bollywood te ang thovin casting coach culture anti mai hi Hollywood a thil thalo tak soina ania producer emo thunei tu lian devim actor le actress te na ka fi ma hian I chandu chuan sex a nom min chen ti ro tia an thlem na ani he thil hi kum sang kha zakwa som ni atang khan alo om to a kum tam tak chung chu thuruk ang main alo om to thina kum sang ni le som pasari kha producer lian tak Harvey Weinstein chu mei che som riat chuang laka sexual assault le rape thilapu ania actress tam tak Angelina Jolie te Gwyneth Paltrow te le midang laka thil thalo alo ti thin chu aron puak chuak tana he minu hian khovel puma Me Too movement aron pian pha mei chetam takin an chanchin an ron soi chuak ngam tan ani kha tin Hollywood chunga hian actor le actress te hi hlo in ang lo tak pek thin awangin ming chiat na a om fo thina
ฟิล์มปกตาอาจังตุปาอินดอลลาร์มิลเลียนสมนี่อัลโหลลายิมอาจังตุนูเทียนตักขานดอลลาร์มิลเลียนงาเวลเจ้าอัลโหลจางอาทีนะตูนมาเกสติ้งโคชแทงทีนค่ะทุนในตู้เต้นอันขับนัสโตเลอะตูน่าจวนออดิชั่นน่าโปไม่จะประกาศเจ้ามุนเรเดว่าโปรดิวเซอร์เนี่ยนะอันดุนอันเริ่มติดต่อเมลลวันนี้ตินออดิชั่นน่าเมลเชียดเหล่าเนี่ยนะมุนเรเดว่าอันขับจ้านะโฮเทลรูมาออดิชั่นในจูอันขับบุรต่อบอกว่าตูน่าจวนฟิล์มเซ็กซีนอินในดิตุกะจันโดนินintimacy coordinator อันรวดเง่ต่อทีนะอันนี้เฮียนเอ็กตอร์เตจูอันดูเราอังคอยอันนี้เรานานเละอันหิมนานอันวิลแรงตัวโปรดิวเซอร์มีปาเตทุนในนะล้วนตุกตีเสียนานไม่จะโปรดิวเซอร์เละดีเรคเตอร์ตามจอกอันรวดนะริซาร์ซินอัตาลันดานินมีทูมูฟเมนต์นูเฮียนไม่จะไรตัดเตนับเป็กอันนี้นะพอ 35% จัดินอปุงตัวอันนี้ออสการ์ลอมันดงตูริงอดปอินฟิล์มเสียมตูเต็มจิช่างเละไม่ชะตานามุนปอยหมอเสียมสักจุงจางะรูลสตาร์อพาร์เตอร์สังนิสมนิปังอาอันซอมอ่างไอตัวบอกกุมสังนิสมนิปรุเฮียนเฟรนส์ละมาจวนเกสติ้งนาอินลีขับนาดานอันเสียมเฮียลานเฮียฮอลลีวูดอาโปอันรอนเอ็นตอนชาวเซลอารินตุนนายาปอซินดีคอมส์เลมิดังจันจินรันชวกเฮียนฮอลลีวูดทุนในนาดิกเลาตักจุงจางมีอันละติสังเรงโปรดิวเซอร์เทียนอันทิลตีสวลทุบนานซุมตั้มตักเปอิมอันสอยชัวเลานาตูริน non-disclosure agreement อันเสียตีร์ชีนะเวนสเตย์นะปอขานมามิงเชียดนาเลาต่อแต่จูซุมมังทุบอันเลามังต่อชีนะทุนในนะสร้างตักในตู้อันซุ่มเละหนักมังอินมีเรทเฮเละโลดเลียมจอกตะจูอันทุนุนทีนะแห่งทิลดิกเราตักเตเวนตูเฮียนตูน่าจวน legal change ตั้มตักเสียมอันนี้ตัวNDA เตปอมันซุงอันขับเฉาเมตัวอันนี้ฮอลลีวูดฟิล์มเสียมน้ำมุนช่างเตฮีทุนซอมเละทอปุยในตัดอันนี้สตูดิโอเลียนเละเตอันนี้ทุนซอมบ้ากาตูนไลเฮียนคอเวลมุนช่างเนนอันนี้ทุนซอมนั่นสักเลยสตูดิโอเลียนเฮียนสตูดิโอเตจอกเตเนนะทอหูเฮียนอวดเลยอัตลางปุยินสตูดิโอเลียนินซุมเละฟิล์มชัวนะอันกุตาสตูดิโอเตจอกอินครีเอทีฟวักอันตีไม่สคริปต์เละโปรดักชันอันบวยปุยชีนะยูนิเวอร์แซลพิกเจอร์สเนมปอกุมงะชุงอัตานะทอหูอันเนียดิวมเละก็อดซิลล่าอังฟิล์มเตเสียมนานเฮียนสตูดิโอดังเตอันทอปุยตินสไปเดอร์แมนฟิล์มเสียมนานเฮียนSony Pictures เฮียน Marvel Studio อัทอปุยบอกฮอลลีวูดเฮียนอินเลอินชุนฟินอันนั้นสักเล่ปกกุมสังนิสมนิปรุเฟบรุอารีคาน Paramount Skydance จวน Warner Bros Discovery เลยตุมินอินเรมนะ$1 billion ซาสอมจวงอันเนียเฮีย regulators เต็นอันปมปุยจวน Hollywood Big 5 ค่ะ Big 4อาจังไม่เทียนี่กุมสังขจักวาสมทุมบอร์ชาวเวลคานแก๊งสตาร์เลียนไอเก็บปนเตอังคานฟิล์มอินดัสทรีทุนในนะเองมาเจนอันโลในตัวจีนบอกฟิล์มเสียมนาตานาซุมมาโมคาทิลสวลตีอัจังอาลากลูอันนี้จางอมจีนะกุมสังขจักวาสมลีเลสังขจักวาสมงาเจ้าคานฮอลลีวูดนัทอกตุปอลยูเนียนช่างเตคานแก๊งสตาร์เต็นอันโลทุนุนนัสเลจีนะเฮียฟิล์มเสียมตุเลียนเตตามฮาร์สันนเลียนตะกันนี้The Godfather Godfellas และ Surface อังจีฟิล์มเตียนแก๊งสตาร์นุนและสมักลิงคอเวลจูเรารุมตะกินอันตาร์ลังมาเสแห่งฟิล์มเตียนอาจารย์จวนทิลสวลติตูเตค่ะฮีโร่อังไม่ยันตีร์จางอันเนียเฮียนทลายเตริลรูอรวยสวลเทเลบอกฮอลลีวูดสตาร์มิงทังแฟรงค์ซินเนตราแฟรงค์ซินเนตราเตอังปอคามาฟิอาเฮาตูเตเนนะอินเมลเชียตาปูอันโลนิโตจุดยังพกินตูนลายาปอรำช่างฟิล์มอินดัสทรีเฮียนแก๊งสตาร์เต็นซุมอันอินเวสเละมีอันวาวจงจางเชียตูร์อัลอมฟาวะฮอลลีวูดเละแก๊งสตาร์เตฮีอันอินซอมเนฮีอัทุกเละ
smuggling atanga sumlak lu hi film industry ya sumnar pakhat aloni to thimbaka annun phung hian film tam tak min chop chua sak to ani kum sang kha zakwa somthum chho atang khan chigeigo outfit athok willy bof ale Josh Brown ate hian Hollywood ta nathok pol kha an thununa studio lian MGM Paramount Warner Bros te kha strike avowin poisa tam tak an lo deal na sa le a Johnny Rosilli hi chigeigo mafia in Hollywood ta an mitir lian per pakatani a studio lian tak tak athunun ba ka film siam tu producer loting tak ani zuya Baxi Sigal hi Hollywood gangster zing ming thang ber pakatani a actor George Raff atenena income ngei tak an ni bok actor la singer ming thang tak tak te hian mafia how tu tenen inzom na an nei turangai ani thina Frank Sinatra hi FBI in kumsom li chuang an lo en thato a mafia how tu sam gian kana le Lucky Luciano tenen an income na sa thin le a ahnalam konga po mafia te hian an lo pui nia pu ani George Rafi gangster film achang thin ani ya ma se atak taka po gangster how to oni maden a driver aloni to thin Baxi Sigal nen anin kom nge le bokani Lenny Montana hi The Godfather a Luca Brasi a role achang tu po hi atak rama mafia Colombo family enforce ani thina annuwa actor ron changle ani bok kumsang kha zakwa somni chau atang khan zu laklu phal ani lova ma se gangster ten smuggling mangin an lalu thina he zutol ruk atanga sum an mu hi Hollywood film siam na a le annun phung nuam takatan an mang thina hei hian Hollywood khovel chu ati changka le a heng Hollywood le gangster te inzom na chui zui nan le thunun nan hian US sarkar federal government chuan ma lai atangin malak na sang alo nei to thina heng malak na ina tum ber chu gangster ten film industry le labor union an thunun na ti chiat kha ania J Edgar Hoover kai shoina nuaya FBI chuan Hollywood ta gangster te inrol na hingun takinan chuya film studio te fawa poisa dil ching tu Willy Boff le Josh Brown te angkha kumsang kha zakwa somli pakhat khan an mana hei hian Hollywood a gangster te thunei na ati tlatniam le thung ani kumsang kha zakwa somsari Racketeer Influence and Corrupt Organization Act hi sarkar man ro pakhat ania he dan mang hian genglian tak tak tele ansum nar te chu a hu hovin an shem theya Hollywood a labor union an thunun na te po ati chia a ti chuan kumsang kha zakwa somthum atanga sang kha zakwa somnga chauvel khan sarkar nor na awangin Hollywood chuan Hey Scott an kalpui tana gangster te chu hero angalan tir phal ani lova fima chuan misual te chu man nge tur anni ti dan an siama US Department of Justice chuan labor racketeering na thok pol thunun na chui tur big program te an siama studio lian le union a mafia inrol te chu kota thiam lo chantirin khem na rum tak an pe thinani tun nu dewa chuan smuggling abi takin rui hlo dan na atan sarkarim war on drugs akalpuya Hollywood film atarlan thin cartel le smuggling ring lian tak tak te chu khovel pum huapa chuin man anni fo thina Department of Justice malak na hian Hollywood industry chu thiang hlim tak le dan noekal turin nassa takin apuyani Hollywood hian US pon laba thopui an nei na sa le a Warner Bros hian India a Branu Sali Studios nen film panga siam tura in thunzom na an nei to a Amazon MGM poim kumsang ni somni paruk atang hian India a film chuak an tuma tin Hollywood film tam tak hi UK a an su thina chuta chuan UK sarkar nen na thok durin chia tax manga in rem na an neya Disney hian Open AI nen in thunzom na neim dollar billion khat zet an investa an character zani chuang AI tana man an rem ti pokani Hollywood hi sarkar nen inzom rualim annuai lama hian underworld le organized crime nen
in zom na thuk tak an lo nei to thin boka American gangster film a kan mu Frank Lucas chanchin ang kham Vietnam in do puilaya sipai ruang mangadam doi heroines makling chanchin te po Hollywood a hian tarlan ani fo team Hollywood hi khovel ma a ropui tak nima se a hnuai lama hian underworld nen an la in thun zom na sa hle tin ani tin Hollywood hi ruihlo mun pui ang hiala hriat ani a star ming thang tak tak Meryl Monroe te River Phoenix Heath Ledger le Philip Seymour Hoffman te ruihlo wanga an thi ma hian Hollywood tharau chu thim takin atar langa film khovel nom na le ropui na phe na hian ruihlo ruina le lungai na satak a omti ati chiang viau o me tin Hollywood hi mingau in thurwal na ani awangin mual phona tam tak an tok to a Oscar so hoi ti campaign te kha alo chuak to a mingau ni lo te role pek klem le mei chelo mi pa ai na tlem jok na sa thin hian Hollywood a in clear ran na atar lang chiang hle a ma sang golden age chau khan studio lian tak tak ten actor te hi an property ang maim an lo thunun to thina an mimal nun tunge an nei tur an eile in thlangin an thununa hei hian mishing dik na le zalen na human rights na satakin apal zuta an mual phona thim ber po an mual phona thim ber pakhat chu no pang actor telaka mipat mei chiat na man sual na child abuse hi ania Corey Feldman le actor dang tam takin Hollywood a hian no pang shom a omnia tarlan hian khovel ati mual pho hle bok Hollywood mun pui hian mual pho na le be na sang alo tok to thina cyber attack anti mai computer le internet manga be na hian Hollywood hi ati buai thina kum sang ni le som paliya Sony Picture hekha Hollywood be na ming thang berani a North Korea in the interview film an shroi tu tha na lampang siam lo tura an vo nuwa Sony computer te chu an heka na thok te mimal chanchin le film la chua lo tam tak an ti chuaka hei wang hian Hollywood kha an bang ang le ni tin kum sang ni som ni paruk thleng hian Hollywood hian kum tin dollar million zaruk chuang social media a in boom na deepfake le account hack na awanga an hlau nia chut ania kum sang kha zakwa somli panga khan Bloody Friday anti mai chu Hollywood chanchina in be na rawrum ber pakatani a Warner Bros Studio kuta nathok pol sang an in suala mi tam takin liam an tor pha kum sang ni som ni panga khan Los Angeles khopuya buena chuaka khan federal agents te malak na awanga lung oilo mi puitem nasatakin ando dala National Guard hial kaulu anni to bok Harvey Weinstein scandal thil hian Hollywood ta thunai na man sual na le mei chechunga thil thalo thleng thin chu khovel ma a aron phaulanga Hollywood mun pui chu tojik aron ni ti ngai tu na alian ta hle ni